Iya. Dah, sarange. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kalian lihat si baby kangguru lagi ini. Mama baru aja pulang. Habis ini si abang Kocik ada training sepak bola. Dan waktunya masak. Jadi tadi pas mama antar dia balik sudah masak beberapa goreng goreng tempe, goreng kentang, goreng kerupuk. Terus ini lanjut lagi masak. Dia memang sudah nggak mau digendongan, tapi tanpa gendongan mama nggak bisa masak gitu loh. Oke? Jadi kamu harus stay di sini. Tuh, kita goreng ayam. Ini makan boros. Bukan menu hemat tapi menu boros. Cuma ini untuk 2 hari kali ya. Aku kepengen banget tiba-tiba makan nasi uduk. Jadinya nih bela-belain bikin nasi uduk. Cuma ini lauknya memang ekstra aku bikin banyak, bikin komplit. Karena ini kita juga habisnya nggak sekali makan doang ini, makan siang, makan malam sama hari besok ya, soalnya ini banyak banget. Jadi ada udang, ada ayam. Terus ntar aku mau bikin telur dadarnya kayak gitu. Ada bihunnya. Pokoknya kalau mau makan sesuatu pengennya selalu komplit ya. Kayak beli di bibi-bibi gitu. Ini satu lagi oke nih. Jadi ini ayam goreng seperti biasa ya, langganan ayam goreng bawang putih. Terus udangnya nanti aku sambal dengan kentang, jadi udang sambal kentang gitu. Ada petenya juga. Jangan, tuh kan nggak bisa. Terus ada oseng tempe kecap. Dan apa lagi? Telur dadar sama bihun deh. Main. Dia lagi bapil ini dan nggak enak body gitu kalau malam, badannya suka aneh. Yo. Mau macak. Go kelas nih. Rohado wow dingolukon oh ay bubu. Kali kemudian die so pink rein haben. Ini dia nasi uduknya, wangi banget. A few moments later. Tara, ini makanan kita udah ready untuk nasi uduk ya, ala mama. Ini ada bihun dengan pakcoy, timun, ada telur dadar gulung, ada kerupuk. Ini nasinya udah mama bulet-buletin, porsi-porsiin kayak gini. Dan ini yang buat Yumi-chan. Oh iya. Kenapa sih? Mau mamam? Oke, kita mamam ya.
Reistour. Iya. Ini dia nasi uduknya. Selamat Selamat makan. Ini dia penampilan nasi uduk ala Mama. Dan dia sudah pengen Mama Mini. Cow. Dan ini nasi uduk mini ala Yumi-chan yang lagi bapil. Ini punya Abang Kocik, ini punya Zoe, ini punya Menta. Tada, das schaut noch schöner aus. Gut. Ist das so aus, als wie Mama geboren, Junge, weil Mama der Größte hat? Iya. Wieso hast du kein blaue? Mana ada blau, adanya ini loh. Udah, kita makan. Cobain yang ini sambal pete. Blaue, das ist doch kein blaue. Sambal petenya dulu. Ya ampun, nasinya pulen banget, gengs. Mama ist mit rein. Ich auch. Gar nicht. Wangi. Probier essen dich. Ganz kleine Mini-Stücke. Entah kenapa tiba-tiba kepikiran nasi uduk. Ini nggak ada yang lupa kan? Warum isst du verkehrt rum? Pedas. Geht nicht. Dämpfe. Oh, jetzt. The bomb. Udah bilang selamat makan ya? Selamat makan. Kalt. Makan. Mama schon. Pedas sambalnya? Oke. Sorry. Susah. Den lass die Kanäle noch die Seite, okay? Mantap. Und trotzdem essen. Garlic chicken, wow. Asli aku lapar banget, gengs. Karena bangun tidur, bikin sarapan kidos, Abang Kocik, terus siap-siap kita ke lapangan bola. Minum. Antar dia masak dan tahu-tahu juga harus jemput dia. Lanjut masak, jadi aku nggak ada makan. Pas mereka sarapan, aku juga nggak sarapan. Gegessen. Scharfen. Ah, da ist du jetzt sogar auch mit rein. Dan ntar malam ini pergi makan sama mertua. Karena ulang tahunnya Pak Mer. Emang semua ulang tahun. Jadi si nasi uduknya awet sampai besok. Lauknya banyak, pedas. Yaudah lah, biarin aja. Lecker schmeckt. Enak. Jadi hari ini karena cuaca hangat dan matahari bagus ya, mereka main bola di luar di lapangan. Biasanya kan indoor kalau winter.
Iya. Jadi ini makan kita sampai besok dan mungkin juga sampai besok lusa. Lihat aja tuh. Udangnya banyak sekali. Dan kalian ingat vlog yang kapan hari Yumi-chan rewel. Habis itu aku teleponan sama opungnya Kidos ya, menongku. Si opung langsung bilang gini, jangan-jangan mau sakit ya, dibilang. Benar, malamnya demam. Ya ampun. Tapi cuma malam doang, gengs. Pas mau tidur gitu dia anget. Ini udah 3 hari kayak gitu, malam doang. Nggak enak badan, ketularan abangnya bapil. Baguslah sekarang bapilnya ya. Jangan nanti pas kita mau ke Korea baru bapil, aduh. Demam-demam gitu. Lebih baik sekarang. Bagus training Rosa. High from you. Apfelsaft noch, wenn du sagst, das Ganze außer einen Apfelsaft noch. Weil die haben so 2 Knöpfe von. Kamu kenapa sih? Cuma 2. Gue 2 ini sih. Yura bilang apa? Selamat makan. Makan dulu ya. Er hat doch makan gesagt. Selamat Makan dulu ya. Makan dulu ya. makan dulu ya. Ya. Thank you for watching. Dulu ya. Thank you for watching. Bye. Bye bye. Sarang Makan dulu ya ya. gesagt. Bye. Bye bye. Makan dulu ya diese andere. Makan dulu ya. Selamat makan. Ja. Das klingt so ähnlich. Nggak mau lagi ayamnya. Also was besteht eigentlich nochmal, also so Gruppe. Auf jeden Fall so irgend so Mehl und Wasser, oder? Dass so Teig entsteht. Geschmack. Es gibt kerupuk mit Knoblauchgeschmack, mit Hummergeschmack. Ich gucke das gar nicht.